Kaksigen gat ke maulas ke wa kilo malap na siwas na ke wa ma aske pelsinge inutyak na ke awin worship lash kasin kol in kain mata ke mission lash in fact kaslan gat yenenga ngata ka na wala mo tuyas ke kasin kol nge kadin kain mata ke lela lasha ta kaslan gat in fact ke kalikinenga nga tikin traskal ba ako lain wi ko nge ingin na ako lain fast na met ke makat mo tayong nagkikipelsinge at naswiya kipelsinge kadin kain leksyonik nawiyan matanin siya sa kayo minanak mo asya nagkipelsinge nga kaya nga siya unso ko nga kadin siya ke lumalap na singkat pelsinge nga wikom in siya kikasa singkat katin siya tatagay ni lasha fakat fast na met katagay ni pray kat si filpe pasla yetom kat flat lash kat maul si fan kat la leprem kat la laisik kat la check-up kat siya sa payala met sapla na financiers siya ikuya shain la lalfong isingi katlang si faklo malap na sin met matalash matya sa fashikin intawi siya po seven siya the fala met matalash misingi katus gospel singa flok na finan merke inwi fakeke o yenge kaditala masikya kishbelo mogat katwikom nakamayetom in kaksyakin kom ke vision jebe ma sa siya na yerosh met kushraya the kaslo mo in kan fakya kalikining yenga yok kadin kan sisin sike inusebe pellash kat malip sila in kain kapsya na ke masim na ke kaslo ke fako ingya lela o kat papa kumin kain awiyam tanin siya wimet nakewa matakani ke pelsinge in kan wigat ketel kasingi the kaslo mo in fakya really fall na ke makum samasta na ke kulo malap ke vision si mam sang sil damla share le wi siawlal ke met kasin kol ke Minister Frank Tignisena met wias na kewa ma wi pa sa kuno kon ke wiksinge kanon wiksinge ke kaslong ke malututlom innak la yenenga the kaslo mo in kan fakya relik in kan fashilik na yan les ayan fotodo panang kipelsinge okat lang si faklo malap lakat ne molin met fotodo len mabaspas akum lang si kat met panang kat ngayon in gasas na yung in suki kasalo naknas kasya wiya kyak fashiyen Orekma utuf silmingi gan fakek fall na kimalutut ma asyam dash en gan wi met wiya sin ke kaslom met wiyak pe mawangan kipel singe okat nga pregelos the kalan ngan medalo min rakasakirikla in ligat yang kayo los mataka pe kipel singe ako lan is kikaslom okat nga prebes yak kikasalom nakmas wikat kashikat kayo katin masifan na kikaslom o inge lalfungila ashmet wiyash siya kakatabi kayo ni bagi Milos ashke ke maslalos ka Elyalalos siyak tarunak na skestam tanin cielos
Yok kelos mamdain belin yok shala ke belsing o God. Ang sesyung kelos mamda ben prison. Kapriepe moula ke ma suelan felsingi. Kapurin prison. Siya ke kasalo mo God. Wela los. Inkain ito. Lan genik luma. Kum kapen dalala. Genik malos kapur ke. Anak kumran sil Paul ka Silas. Kelos dan prison. Takmas wikat ke pelsingi. Madalal fungina kewa. Ekat pray kelos. Wiwe pray ke mat kol. Fin nage preston lanen. Merke. Kamit kol na kewa. We basta tikin mat mafakak kikaslo mo God. E madalal fungina kewa kat pray kelos. Kinim ako lan fast namit. Amen. Klumalap ke akan nakipelsingi inkain wikawos awlam at wias ke kasin kol inda ka insya ako lan fakik ke malutut ke lan misingi na euros. Damit tigat fast na meta ngan kain usia sa koon ma aspect library inon ke mamat wias ke kasikat kaya inkain ikastap am dan siya shawi am dan siya fast na met ke announcement si kaluo ma aske programa nga ako kadin nga nakfashi ke belsingi parang ke belsingi nga use sugon nga in kasi kat ke belsingi kestam tanin sias kadin fast met ke kastan ka
Aglamalap, atuiki sila on sukungan, akalan fast na mit, snai si fact ko la laman manas ko to iplan audio ki masingay nga talta ki ipsingan, kasi dahil ki piyangale, kialem tapa, then I sikya ka na ki fincha ko. Kiniwaingen, lang si kadin fast na mit ki mamasya. Ang leksyon na pain ko uski pelsinge, kulang malap ki aslo usin kain wiya ki ikasinge inkain leksyon na fakek ki malutut mga asya, tameti ka din fast na metan ngan kain leksyon ni orala me kasi pangaklok na siwas ma aski pelsinge, usin kain wiya pe ki mama aski pelsinge, ngaki orala pe kipel singe announcement mayash makatanda pe akfashi ke iplan gasin ko la in ma katkain dakain yash ke sapuk sifan na in kashakat katin kain itala me gasin ko da akfashi na ke oyan ke wama kat ke ko isin wi kat peta ita si fan na ke na pa na ngarong usi na ke web page la sa ko hindi ko finsom na ke computers na duwosan na ko stay bie kasin call ke enzima ko memta sang na ke www ko https ke computer na ola kasin call ko min kan li website si ma pamol share lel kam dai ligia ale kalimin kay nakataye kay wa mama katashke kamakat akademia ke Orekma na tuf silan gadingi mo gadak fashikin kaniklan gasin kol in dafel na ngausi na siwas ko sin kan li me website singan kwen fakata mamaske ko me finsom na ke enzi masim le ma paut ngan ko me li academia shipping mission silan gasin going. The primary focus of this ministry organization is to identify leaders in pockets of growing Pacific Island communities. Na oya singat ako inkay na kilin inkay masaya. Elos ma shinin yakin mat call inkay wita falaki kaslan gat. Patakangan na kifakali klan kaslan gat. Elorela usi ngayng sinasin mat call. Inkay na shirolos kafuen mekalensap o iyan na kayo main kasha el siya masulela inkay we som fakat kaslan gata yo commission siya nga naki damlo siya lakalimin na siwos kaya kata fakmit la ilakalimin sin met kolash pinan ko siya orela pekasin pangaklain wikat fin ba basta takyo la finchak siya pa inkay follow-kon makain pain mailos siya kat pangon unchurch ma laniye siyak na lautyak na lamalyo alaan like ke sipe siya kalduwa la si fena akat globen siya basta takyo ke basi siya lalin kain si music kasin akka ma LS pasim langan kung kwen sum na kaya kumindiye ka finne na kaya siya basta hilton ma wiberela kasin pangakla likiye bemton beol kadita gel basta Elton bak kad associated na ke Island of Angels kad associated nil na ke tafalalan talik matkol pinenwood na kulopen na silki ilsang pekasinak ko sil damla Shirley damla Lipan Belgiuma elos matawakin na 44 lalos may parin fakikikaslan gat kanin mangan kayo. Si matash kengin na pa kosli pa lash ka grin sam si peka talaga singingin nang
katash ke yeneng yenga Orekma gun kainin programs ke software ma tamashile ko na insang lashka kin mange in mo tepale upena si wasindi ke alipsela ke ego was ngadang nag-screen na duosan na payan si live stream nga daga convince na kaya si masim na download ke website laran ko malila pangay kasin call ke ye tarya nag-iyam singa pa ngayta kayo nuskat min na ke may luto da stack look of install da moila na ke mutomin ready da pangay download click and si mafak mo download ngayon stack look na kom scroll na din komen sukla katashi ke singa ke may lutut mo asya nakatash ke may malam musingi katashi ke lensing alya pangas ke na light yan ke Wednesday may lensing alya na malutut pa Ezekiel singa lalgor sapta singa lalgors pas singa nage longol bagate som nage nara daga na shesh kadin kain di la pange kata sipe si mara reklamang kadin kain die na NCP pa askengan nga dalogan share screen lago daga na shesh kadin kain dictionary na ito la kad aklin ko was na kewa makyashikat ki proy pangon ka tiyak usi kasinak ka kasim me chat ka direct message o yang egewa inak kay matkalensa kadis mga alana kadashro katshuke kin arspesi was ma go extra miles ma arlana kashape iplan kasin gola na ki ko sapay makashalos ke monetary support makashape makatash ke ngay makatagan niya akfasya nga mayan katagan niya akfasya mga kay waki in the name of Jesus Christ ke makatash ke nara usia na shesh kadin kain daka in show mga na shesh ngalang si fakula malap to si wasma me daka pekas la ke pelsing ke nga samsam ba ngakepe kumin wiya sherry telegas singa na sin matwiya siya kadin kain daka ni ke fakak ke ngan fakak ke gaslan gat kumuya proy ke takasla lengan fakya galik na ke yan lois ka todo makatash ke pelsing narapan nga may alin si ingaling kain fast na mit in fact kulo naglin pa mo chilu maucha ke pelsinge ngan kain di la siya wika chang ke pelsinge fine ash ngali ki ngali la ash kamaili jo ay pe ruban damle salik ucha ke pelsinge naknas wiya ko siya fine ko in kain kashikat ki magatash ke nge in kain lectionik na usia na shesh kadin kain me faculty kastan gat in akkay gat kadin sibil da fast na met kulogi ujak loman lisito stamsin siyaulom ay be wawadash kulomalap ki aslo wasan we met mga waktari met ngan kipelsinge laknas win goes kain like a sharia at fast na met ngan pray la met at fast na met kimalutut singe nakat fashuan ke malutuda na katagani ke papakalan gulo malap na siyum ke malutut si maan yem dash ke pelsinge taka harla na fall na ke pela taeshish kadin kain ace inace kalmeo mayen gaslom siwas paye banagat siaksiyum ta kumin kan gashikat akkalimi kalme nga siyashkewa glo ke pelsinge ke aslo min kain wikat ingan wimat wiyashne ke uchak lalo sa kadingan sisin sige kaslo. Kinem ako lang fast na med. Amen. Aglamalaban na ke akkalemi ke ngasum na ke download siya. Akkalemi si faya si matagan gashikat misingenge. Si faya si lashne fak mo dali Orekma Koluk siya kaiyak. Nakuwas fin diye na ke malutut siya makatash ke ngayon damle shirle likiatari malutut na ke Andrea aske malashan main malutut singe eta isosyang na ke ma akademiya ke siip ke malutut ke Andrea eta kata na
malutut si mga taskenge at semuanya kesian riyata el salakan sisin case study maluti ka main lutut kunya ka matsin lutut kunya ma semuanya peki kanon malutut sige senriya matakan kasikat ni nara case study singe el salakan akluosi masimita pa nga akademie funki nga fashi na ki luti ka faikalosi ma rekla na ki senria mama asha na ki belsinge nga fashionamit na ki mama asha isigial singa lagos fasingal na ki singal dolu nga lang si peorela kasin kulalap na siya le Mr. Skipper le Mr. Skipper elikia sa project pa dahil malutut siya aske me website lang gasin ko lan el pushe ke in kasha mo tsima ke etape la me kalmia ke takay ke balutut singe el takay ko shai me matasa po mga ke week na kay wanda ka kasha kat ana ke nga fa ka ke study singe ke dalik Orekma Koluk se Kaiyucki na takana shishka din tala me kalme yan dalik Orekma Koluk se que convenri fosse de mecos na que fosse que sapta jibe nange Ezekiel singalalkos Ezekiel el siesin tiporti metma me utakle que en Jerusalem so matake shofinen Babylon na sham na yok lala el shigen gasha in gan long la talik na din gatnge isam na talik din gatnge me kadel wela loski fashion slalos de voklel gianitja taka naki ye vino saina ya in kan sang na selos kanin instruction ge mama akin sibo yela panangara metigelo sujak na felin oleanga el sang mga na selos in kan alana karangen ta ensi matash kem singia pa arike Ezekiel tali correct makulukse natalik din gat nge we si mga samsam ke nge samsam kunyak na ke kinga samsam fung ke mananak si funga samsam kunyak ke efine astalik si ka wen si ma orama wo na ana na opposite ke apataga ke fasingal na ke singal dolunga de na opposite ke apataga nge mayen finba fasingal ke malutut la shoye ka el samram ke siwen saurek makuluk pana ke pusapas akmas luosin mama akademiyak na yoke exodus longol kadita ke na riti ke dudang in shenringe nikom akmas nikom pusapas nikom gosro maingen gewa nara ke takan ke fasi aksingol nge yok takan sirla samram kenda ke eljema samram ke bisa pas ka akmas karama kuluginge konfineri di fasinga ulsinge konflok lang ke faslime koske malutut si mga akataya ke fungata na faslime koske samram ke eljema Orekma arama wo eltiara oye ma akademia ke fasinga ulnge ke bisa pas ka akmas nge na jude fani natin ke fasingal si laki si elmo ke makisela ka kainin mangan ka en mate fallen mo we maal ka kang maal ka sombe na ke orek kosro ka na ke pange som na ke iplan aklalfonium dan gien sina mukul kain mangan konveneri dita na opposite na ke mama samsam kunyak ke foson gos ke sapta singalal gos singe na special nga ko hingi ba kaya pa si mayok ki mananak si ke week singem singi madaka ke soka si ma shumanya ke first sini ke first akos ke malutut si madaka ke senri yang samsam kun na yok ke soka singi ma taling din Israel nge samsam kun in kapun gesken elos kapun gesken mo ar soka singi ma fak mo Babel gang la crepes ama Island walin medalik nadalosa na ara maasimail delta anain kapsa na kiyan pa
Shipin mamailos patatyang nake in Belgium anayin me pa sokas singan eta shaman nake asya ngakalamige kapo. Na nake may ritsi makatash kenge ke fasingal si singe samram ke en in mate fallen mo ke maal en ma alu malanalu ngan we al mo ke alore koshona sin ekatena me matayan kien mukul siya mga fakir na ki fin folok na ki sapta si benang foson kos ki study si meta den na sikyak mangan ke study si aklungel fakla el sima machima tutut yang el rapa el kiapa el kiapa mitsakasha el pushe shu ke malalos el kakaya na kapye el alu na sin matpeken alu na sin mashallah la kanin mangan kaywa o minsan nag-fasit ko singan na may siya ke fasit ko siya elde na katashik elde na pushe malan met a may siya el pushe esta malan met el shuk el kakaya kinakapye in may akap lal si fena na a may siya tuti ke fasit ko singan na el dia sang manilal na in may akap kad elde na ro kad na makulu na isa dia closing el shamram kun mana kay ma wo ma machimara makata yaki ke fos lime kos ke fos sing en pa opposite ke fos magatutut ke fos singal na ke singal tolu singe dia na ke fin pa na ke fos singal tolu singe del me elisma ni Orekma kun kanin mangan elara makuluk Masaf na ke oye ke malara no ke wang foloklet na ma sang meta na isam ke soka sima fa ke clear soka sima los anan kapun geskin ngepa ma mailos ptat yang gengen ma kishipin ma kuluk ma papa ta mailos ni ne kilos oro los anan da pa plem singe ptat ke para soka sima from kanya ke pa elos me papa nine kang la krep atalukan ta islen wala ke ta isma ta ke pangan slagin fos singal na ke fos singal dolu singe sa fos singal na ke fos singal dolu singe kat finan kata na mana kuluk pa matsinge markat ke study ke nga samo samram kunyak nge elorek pasapas akmas kosro mana kaywa elista malan met sa kashap ngayon el mungo ke me en ma te fallen mungo kwe kainin mana kaywa ma katlima sa fal pa akataya ki ke fasingaw ni kisingal dolu singe siya elaposit lan fasli mekos na ke study si ke fasya siya na takana siya malutut singa yok eta mekal me yan na sikum takana sirla makuluk na kayo malorela nga elew si meta na kasinsiyak si ma takaya pa papal kang lakrip isten walindalikan nakatligiya mo fin pa papal wala makuluk si ka el pais metaan ka dalik natalan pa isa napakatsamram kin ke fos tolu na ke fos akos ke sapta si penange akataya pa la lem gadel mo enan dulokin yaki masingan. Tuy, kung fin pa matsima orek aklal fon niya na sin matsakasap nge. Fin kung pa matsima kia pala mat nge. Fin kung pa matsima kosro. Fin kung pa matsima orakay no yan na kayo nga pushe malan mat. Kung pa matsima is ma upe matakakiyar. Lana kiyan kung pa is ke oya nga. Narapan Ezekiel el takain akataya na silos la pange oye singe pa makuluk na kayo makum tak na likyengan chemet siya pa isa ara me fakke si faske Deuteronomy nga mo kum takain is ma papa nina takain is makuluk ma talit nata oral kamise ke ayape talik tekain me is elia ke mo papa mo rela
Narata ka na si kum nga kumin kain leksinik na liye la ke esgiel el sham na sindalik na din gat nge elarule na ke sang na silo singain esmakle inkain itala pange oye si may sikya ka makuluk lalo sandalin own up to it na fin pa nga kum si fena nan ka na si kum ke musing ita na fact ke pa pala mo makuluk ka el pan mamisya nga kum me at mat kuluk tari Roman gosh faslong dolu akes magun kat pel na kewa la wages of sin is death. Na taka na si kum nga kumin kain liya na ke oyema samanya ke malutut singa siya kat riti mange ke alundudang las na kewa kat kalem ke lapange mama masaplan kat karangan katin tiyara pa may si malukat dutut kaya ke fasingal dolunge kat taka inuti kat ke katin te patatyang na ke la fingat patatyang na ke mainge megatera ke pangayan si ma alupe na si kum fingat may falat na nakla fingat may telalalfungi kadeka en shem lamo o wangin na makuluklak ngaten ali mo as makuluklak nagikat fa ko na or katena sugin ganek sima kadin baroy shaksin gadin gashikat len gashikat inusin anak manas lal maki makuluk mga torelang mayen ngakom chelang si kaskasaklal in patati fakum nakikat riti ta na first single tolu singe daka in samram kita liksi Orekma kuluk el Kaiyucki na pa lela na sikom ngakom minatala oyema sham kunyak ma SGL sikin act es makinyelos elosin kain of the purlaliging the kana ke welan lem Jesus Christ el the gapen mi siya ke makuluklak ko mo in kain usipen naknas singa na sikom nangakom kat findi mo kat patatyang ke kain oyeng ngakom kasas na yun lem inorela kapaswa wulak kum na sil in kailan siya na naknas singa na siya mayen ngakom finkilis katyak mo wangin mange makulukat orela ko me malal pa ko malan matya pa mange ngakom te honap na kelakat porela mange na usipen na siya ilya makade me kan patatyang na ke na pange malutut singe ngakomin ka nakilenek katte me ngawangin makuluklas ki mama kadeta mo katorela ang ngakomin kain lemdolek ke ingan siya kinanaknas ke esgiel el gasha balik natin kat ke we silal ke belin shola losa o na me masuk ke we bekom ke maula siya ke pelsinge mga kom eninan gasas na run lem ingan siya naknas na silke ingan ni kestan ganik pa isyos ngakomin infaske pange gasha mga kain kasek ke malutut si mga snge na ngakaliye taganila siya ke kasinge ngalang si Vakulo malap na si was maucha ki pelsinge ngan aklen go was metiging nga de fokle diki delgasa kamaili kulomalap ke uchaklom inispe pellomin kain dikiem dan boom ke mama kom sumos lange mga kayo vlog ay ben assume melisitosie ngalilak ta si was uchak ke Facebookan matena shemla ke Facebook page lajan naknas kumbinte friendlan kasin golgum som requestin makadiskom yang nagain mo kumrala kan comment mo kumrala nga takat kain akilin beke ngalila watching Lisitos Thompson ayebe Wawadash Elizabeth Jackson Dignis Melisitosie Clotoral Odal Mariona Wilfred, Geraldine Noda. Pangamit mga liaklin maucha ka, kulomalap na si Waski Arslosan, belsinge, ngalang si, kulomalap na si Was metiki nga, etifogi likitela kasa, kaya ko lang kaliya, na, nga, pray lagi belsinge, na, usi, unsa ko makatindawrek makin ngayon sang kaliya,
rin las ke kasinge wel singe nga proy en vakulon sin kat la katren ke luce singe kachvil be pastla yetom kat flat las kulo malap ke sima lutut na yokshibe in de gana sish ke wik singe in de tikat ke si sokas ma Orekma kin yak inshallah kin excuse katin go flying si fen ali kat ke makatorela panang babamdal nanak manas ak fuseshin siyesh katin gasas na room in kain siya kek nak nasum kumin gasikat mayin yurum mo kay fan na kum kain nak fon yakatle yurum mo kay fan na kum kain silbe tulogun kat yak katin losyan fulwash kinuknukin mayon lum in fast namit ke pandemic singe kat ng sesyon kumin nanak manas gasikat wikat katin kan katangla masyaf na kayo mataka intan kadike kain wan na tum kat paba kat proin fak klomalap na ke kelos na kayo mauchak ke pel singe pe indi pila ke kaslom kat proy pe kelos na kayo ke pel singe ma lutipe ke kaslom in nasin matwiyash pe klo na sum ke oya na kayo ma akfashiya ke kasin kol kat proy the ministry lang gasin kol in ko fashnamit kainem amen well, glomal lab pangan slakin